Ka channel milo thlir sak thin tu te in zawa in si bai levek ule vo India hian Qatar Airways cabin crew ho accommodation house tour kha karon nei dona request hi ve nuala ase kalaron tilok thelo ma se hei vo ina hian flight ka nei lowa ka offer doha Qatar ka omme ka boring lu tuka chumi hei ti turam lo khami perform khan content dangron siam nan khan karon manglo dona min lo thlir sak le turin karon som chewa chon hemi ba ka hian crew ten ang benefits tenge kan nei ang hlok na tinge kan nei khatiang te kha karon soitel dona uluk ta ka min lo en sak min lo thlir sak tur le min lo ngai thak sak le turin karon som le alvek chewani e Masa berin helai hei tuna kan lut sia khan tian hallway oma chuan heta hian hei ka flatmate hian phei khok te da keimani room hi 3BH ke dila room pathum om ang khani amo hela hi tian living room ani ngala ta hian hei sofa te tian furniture sang te om hal veka chuan heta hian TV cabinet om hal boka tian kan dining table le chair pali oma chuanin crew keimani pathum bi khian fridge hi asan pa thau kan ne keima hi ta hen si a hian ko oma hei si hi keima fridge bi kenia bi hi keima ka thian pa fridge ania chuan helama hian kitchen om le a tia hei in mu ang hian kitchen ate hian bread toaster te kettle te le oven te washing machine chuan hemi bungbel mo thleng dana te chuan hei sang furniture tena om hal veka ta hian kan stock ve kan asiam na ve bera oma chuan hei noya hian hei po hi aman thema se kan mangai lem lo ka flatmate te po hian man ngai ka shelem la chuan tian cabinet sang hi kan in trom le veka hei hi chu ka thian pa room le lam room dang omna ke ma bi khian hemi bi khi ka manga hei le hei hi at dang hi ka thian ten an mang ve le thum boka chuan hei room number ABC in kanin chena room A hi master room ania B le C hi room atle ate zo kanita chuan hei hi asan pa in fridge aneya ni pon chu tiang bokin achina karon soi ang khan keima le ka thiam pa ka opposite mi hian kan nei sang ve ve a tian hei da khom dul mai chuan a view hi nuam em tuna kan omna hi chhong mizopa chhiara chhong kuana kan oma ta chang hian doha khopui view po alang chiang ang reng ko pangoro kan hmong sewa so hinia living room atanga doha ko pilan dan mo so lai son corniche doha po business area lai skyscraper hai in song sang to om na al so lai building sun ahlia chiang tu kan hlia lo se chuna lang chiang tu nia ma se ti chung po hian hei alang chiang thok khat khop me alum lu tu ka tu verte hon rei chi ni lo kan khar le ding chuan hei AC living room a hen asan bank kan ne boka lamp te oma chuan hei in su kan phona hei poi kan in trom hei poi company na heta an lo da sa ve kan ya kan lu khan hemi nge iron board te le hemi istiri te mo chuanin hei hi master room kan ti room number A hi ta hena chunga hian room lian zog le washroom a shan pa in oma chuan ta hian room B ania chuan C hi keima room ania room B le C a hian washroom a separate in om lova hemi kan in trom me ka thiam pa pakhat nen hian hei kan washroom ania washroom te hi nuam ang reng khopa mo hei a fire box ya tian bathtub nen geyser nen tian shower te om hal veka
kha ania chuan ka room kan lut nang tuna hei hi ka room ania azau lutuk lawa ka room hi ma se anuam thokhat viawa keima tan chuan a tok che che a hei tian khum le lamp oma hemi furniture hi hei pei om sa vek ania ki ta hina chunga kian ka luggage vel ka Qatar ka chuk thak tira ka ken thak hau khamo king hau ki ka da man lovin kan chuk thak khan kezi za vel ning ka sha kan keng the luggage pathum nge pali kha ka leibela tikhan ka king thak ve ka chuan hei wardrobe pa oma ta hian hei tiang che hi le lama hian a om ve le thung boka kan hong le ang helama hi chuan ka uniform te le hei thomhnol lian de ureu te ka da a chuan hnuai a phei khok te kha ania hei pangai ang reng azau nuam reng chuan hei AC om hal boka mo hemi lo po hi accommodation sang a om kan nga lu du ka Qatar Airways a hian accommodation building sang ke mani omna bi khi atle malai li dewa omania kal mun sang kal arem chang em metro station nai boka bazar na mun hui a nai boka ke ma tan chuan anwam ke enjoy reng helai area hi mo chuan kan chuk thak khan Qatar India changa kan thlo thak mi khan tian bungbel yang hi heng te athar ve kania asset in an loda topa hemi me ba ka hei thleng I lo vel mo fian hetiang te asset ve kan an loda bo chang kan ei tur ni thum nge ni level kan tla tur khatia ang kha an loda boka ei toaster te kettle te oven te poker on so yang khana omsa te hemi le rice cooker hi chu ke ma le chu pania hengawi omsa ve kania ma se kan mang lawa ka thian te pani ei rong bolin pe vak big lawa ke ma ber hen ei siam mi ka pe deu bera ka mang na sa ber zo ka midang pe chuan an mang lawa hei tian fire extinguisher te tiang ka sang om beka chuan hei heta po hen geyser a shanin kan nei le a kha ani de umeya khang ho kha kema accommodation bi tuna ka omna mo ka thian te na kan in share kema ni apartment bi ti me yang kha ania chuan hemi ba ka hian apartment sang building sang hi Qatar Airways an nga lutuka kan area ringot po hian kan omna area ringot a po hian building pali nge panga vel tian in hlat lote te na om chewa meichia le mi pa hi ashan pa in accommodation kan neya mi pa in ashan pa in tian kan oma chuan meichia chu tiang bokin hetia accommodation kan om hian dan zom tu sang te kan nei ve a chung tu chu kan ron soilang zok bokanga ama sabira chuan hei kan om naram chu in shiat angin sa khuana rulu tu raman nia muslim rama kan oma azu kai noi shim eng malak lu phal ani lawa kan accommodation a hian chuan chu ba ka ran vul an phal lo boka hei zo te ui te mo tiang khan nei an phal lo boka chuan chu ba ka chuan tian hei room tina hian fire alarm ang kha om chota thil mezial zuk phal ani lawa chu mai ba ka candle bati lampang thil at hechi shim lak lu phal ani lawa lighter te pon nei phal ani lawa kan accommodation chawa hian kan crew pui te mai ba ka kan thian te an ron kal theya abikin kan crew pui chu hei du huna an ron kal theya engma restriction a omlawa ma se outsider hei company ponami ho khatiang mi le sa kan thian ang te kha chu an ma ni Qatar ID khatiang kha an nei nge khatiang nei lo kha chu visitor nei athiang lawa chuan chumi ba kha chuan keima ni bi ka hei mimal angin kan chung te ron zinta mi se Qatar anga kha kan gender pui antinan ka una pa le ka pa kha aron zin ni chuan kabula tin an ron om ve thei boka kha chung ni som thum ang ani chu a thloni an om thei boka mo khatiang sang te kha ni benefit chi atam lu tu ka
hemi karon tu na karon soi ho ko chu hemi accommodation le khami a chebel benefits ka anime ta hemi baga hen I crew ang shima benefits chi hlok na kan nei ang te atam lu tu ka soi se na nei lawa ti me yang ti top me yang ima se ka shiat ang chun ka ngai tu chuat he ang chun kan ron so yang mo masa bera chuan karon soi tur chu I travel discount karon so yang a crew te hian 50% discount le 90% discount kan nei chu ID 50 le ID 90 kan tia kaka masa flight available dan azirin kan kan mang theya flight a full chuan customer first anni awang khan keni kha chu offload the reng kan nita manilo ka Bangalore ka jin turpo voi ni lai min offload a khatiang kha ania chuan kan keima mai ba ka chu ka chung te chu 50% le 90% discount nin tian an zin kwal theya kema ID ring khan mo keima ni big hian crew big hian kum khata annual ticket kan timaya he a thlon topin tian kan mang voi khat ticket kan neta kan le holam pang angkha tu chu eng pon flight full se confirm ticket angani chu kan nei to boka kha travel benefits big nita se adot le chuan medical medical insurance big hi 90% kan claim the eng pon laudam lo la entiran in zai puite tong tu sela la dokta la khata isum man zong kha 90% kha I claim top the company 90% an tumanga 10% che kha I pe ka ngai chutiang ta chu ania he ba ka hian khopui chung hemi doha khopui chunga hian discount kan nga lutu ka ke mani crew te ho hian khoi mun apokalila dor hei showroom sang restaurant bar ate papa te khatiang khan 50% top discount kan nei na hi atam zo kania chu mai ba ka helai Qatar anga chuan crew te hi henge min da poimo velu tu kani chu min ngai sang der thiam ka ti mai khoi mun apokalila crew kan ni tin che chuan priority pe ka fek kan nia khatiang khop khan nge kan nuna nuam ti top mayang ka ron soi thiam dan ber chuan diang chune tiang tluk hi chu ti mayang na sang hi ka ngai to hen he tia ang tluka na chale ti mayang na tho nuam hi a ki ka ring lawa company indian chen na tur min pe a thon vekin engkim kan momo tur ang zong a veka hei ba ka hian kan transportation thlengin min tum sak veka kan hlola ni se tax free top ania engma tax kan soilo tian tax soilo min pe top khatiang kha ania a the ani chuan nakina te po interview hun te po omle tur anga ila van do thlau de win tun la ya hian Asia big ale a big tech in India and recruitment anti top re to chan chu tuna hian Indian kan tam lu tu ka Asian shim hi recruitment anti to rilawa Europe hian recruitment anti na sa nakina recruit hun te po an ron nei leang chuta te po chon clean tung nge khan loin po cha char ula kamizo chalai puite I atam theang beron thok ula ka duwa achan chu hei tian industry chunga ka lo chil to a that zia le enge ahlok zia te a that zia te engkim ataka zu experience tu kani awangin ka chalai puite tan he na hi atam theang berin ron thok se ti hi ka duwa ke ma chuan ni chalai ti atam theang ber shwai lu ka du hemi line aviation industry shima hian tuna kan thon ang international airlines ha iron lu take care lo ani pon ti me ke ma po ka ron soi to ka video ma sa te ka ron soi to kan cabin crew tu shim hian voiriat ka china anita voiriat na tian nin select chawa chupo Qatar Airways avan ne thak de domestic ka tling theilawa ma se chalai tam tak tuna hey airlines sang atam India te po India mai ni lo kan chen hei UAE te po Etihad te oma Emirates te oma khatiang te khan interview hi aron nei le no china India khan khatiang ang opportunity kha enge lo bo pel tum lo ula lo interview na remchang omni chuan lo ti sam tur khan karon chamul mul chawa achan chu soi nu hei benefits hlo chu hlo ania hlo po hi a thalu tuka ka soi to pang nuai hi kan la lo ania nuai a po nuai khat chu
nuôi ni inkar mo nuôi ni chu nuôi thum inkar la chang te po kan nei nia chu tiang khop chuan hlo a tha a I in ron a thei sham chuan in ron ti ve cheu don kha karon cha tel chewa chuan ka video te min lo thlir sak thin awangin kalom em a min lo share sak tur te le enge like comment te khatiang min lo pek sak zel tu han karon som hal bok cheu kha ka voina ta na ka ron ti thei su ni se ale peka I adang karon ti le thoyang o zawai ni man nom le ve kule